Fulo, over the no your manche then to akwa manche wa imbo yelo. Eric Ajiti. The Touching Blog. My brother. Me know the guy for ni shi fuse bi dan. Me to ma chon ame gbugbu ame gbonu nu chon na mba ki tashi. Gbugbu ame na gbugbu abi ni. Ame nota ni ayi ame no kuni. No ame mina ayi ame no kuni. Ame fan na ame fan nuwa ambato nuwa me ka me hia we hia nuwa me ka me nya me ka man hia nuwa me hwa me ni nuwa me hwa me eni mi fe ba ye buku hia eni mi fe ba ye oni ni jabraje je me fe territory le hu jeme eba ngomi ye le na ke me first buku ba na mi wodade ko ya me nande ka me nye boyo no abraje le hele she wo mi na ko be me to la na me ya no nye ko anhia ho ene ya na me itoji eni kaldrawi wo fi wo le eni kaldrawi efi store ye jeme ya na me itoye bi amaka nye me ngbe ya me ko gbe pele wo anota na ye wo no kuni na hwe wo mani ko jeno no ba she bi jeme wo to sheshe ko ameka me nya me ko wanyi wo ya efe nu oba na no abrajeji mu ni nya me hi no me ma agbawe ma ye show ito ka te mami ne che manche manka lu sikiteri rom na me ni gbe pele ami alaka o be bonu ko ka me ba to mo eko o ha mi no gbugbu ame ni gi gbugbu ame ame cheme na me ko te shi jagba wo mi lele gbugbu ame ko be na gba se ko ame wo ame no to mo no ni ame hu ka frache ame ye wale no wo isebe ko shiko e premo ba le balage sanaya court mato donko ni chenche ni wolile wo pe agbawe ni mato donko ke o gbugbu ame wo chemedi agbawe ni wo kanoko e amnochu shi na fele blo ame anu shishi na me samawo sute muniji ame yusu ke samaji ni akwete mate leji first plaintiff shina sute ya no akwete mate bagbo na sotutu leke ni mama labi na kantam no awo neke atofuche ne ndi mato donko binu atofuche shame ke am hela me womi o ni mama labi ni ji malema leji mo na me ka do sute na shi wo ye sane ke she ko mato donko binu wona ke leji atofuche no wo nke okoni tashi ni wo fe research wona ke no gbugbu ame mo na me ke ba court ake leji am head of family ni mama labi ni ji malema je leji am head of family shi mato donko binu leji head of family no wa challenge wo work out no wa challenge capacity na throw ni mama labi award le cost 60 million but then no ni mama labi na gbo wo ke wo agbo egboyun handcuff lord wo elo lord ne le ba power fa lord jumo ni ba power fa ke se power fa ni ju malema ni wo shina kan shika no na anagwe na ge funle no no challenge capacity ba ma to don ko bile ke ba ake sane na yo ake le jumoni e ba yin ne yisane na ma mo le ke ba mene moni fusebi dan e ke hati ha le ni fusebi dan e ke le hati ha atofoche mi chale don dan le na chole fusebi dan no na mo le ke ba mo ne ke hati ha le ni na mo le ke ba ni ba chasa ni e no
Sunday na year war agba wo me wo tender wo registered documents. Lenshin tender registered documents. Ami hu document na me ke ba me ke edit plan. Edit plan ko to ke e wo mi. E ja ke composite plan ko to ke le gbonu ba tun. E ja ke me nyu pele shipon here. Ni me ne ke plan ba me ne ke plan ba. Na kwe ke overlap ye mi na kan no no jina to le edit plan. Ni ko to ke order ko. No case a dismiss me. Na ke wa gba o me plan no submit ka lo judgment no so wa enjoy o shipon lenshin I enjoy am shipon. No ndanga kese mi etu aka gbugbu ami ame beshikon yeteshi gbugbu ame beshikon yeteshi ne fe na kana mo ma to don ko den chake ama kwale fa ke o sane na yo ake le jimoni sane ba yi no na ma chele ke ba le na kan jiboni ru ne ba le ake beshikon no no tashi ne fuse bi dan shipon di ne ju o ne ho fe enye ha documents shino no to o ke bo jake afine kaba manjana ko baba shoni kaba manjanu e jake ke bi na baba de ne aya ko gbenla lo aya ko ni somu na gbope si onupa ni no fi o ewo kumo ni no musuno ko ba mami won gbo shi kaje menese o kaba manjana ko ba shoni do ada ke gbugbu ma me beshipon shi numo ma shi po di le fi o forged documents de ke am why documents ko ni ke court no anyi o tender against le ṣùgbọ́n kò ní work le play obedi me e afe o twansu wolo fake leshime te se wo leshime no ne ka me twa e afe am wolo fake bi an leshime am to le agbone o ṣùgbọ́n ko no wo den ti ko achela ka o bijibo wo ṣùgbọ́n ne ba ko sumo no kan abo de ke sumo e afe forged documents e Angelo e afe forged documents ale no le fuse bi dan ṣùgbọ́n ye nyen ne duo e ja ka me gbugbu na me beshipon ye eko ona boni ncho no bedi ben de ke yo manche ejemi o bedi ben agba o mashipon ni mo ni to jemi acho la jete jo bedi ben acho jo wu bedi den na wu bedi jo bedi ben wu bedi den agba o me register jemi as far back na this state here o register jemi fe ni jemi de je ka me o ko asechi me ka me o shipon wo fi owolo lo jemi de che de te yo manche je gbugbu mashipon ni sagba o mashipon ni no won kele ake efedin ye mami aga gbugbu ame benoko eteshi ni gbege bi eni ka tashi le yo wo yin to ke mi de se nya ani na le mi to le yele aga gbugbu ame benoko eteshi le puse bi dan benoko eteshi be de wale ko eteshi atofo che den che ne ke ha ti han le den che le fo den che sho ogbe e ga be mi ni gbugbu ame ka mi hela mi wo mi wo te court no I ruling one ale dan gbugbu ame ke hele wo mi e ka ke do mi ame ke malema ji atin head no efe din ke ge mwere ke ya ene e first warning ne ke lebe le yoro ko agbene e ba yin le teshi le jo o ba pe na agbene won rated fe le la tofoche bo ja tofoche prashi ati de atofoche ati no mo jibo fuse bi dan no mo jibo bo fuse dan bo nye kema nye gbena na nye teshi ato dan nye ba no nye kema atofo na ka atofoche leta media de ya ka atofoche treasure what do you mean ma ato dan nye ba tefo ta ke treasure anye teshi treasure wulo mo di teshi treasure but traditional because wulo mo ka ke shika le de ka to wo na o shigbe epo no ba ke akọ shinye atofoche na ka atofoche ame me telo manche ke manche ya iko ame telo apagami ni bi ni manche ke wule here no jinu na ke ha ame na me people na me ke nyu manche se no mi to ni fuse bi dan ele na me telo ke nyu manche se cha me be egbe na ba ka meji ma treasure ni ba tashi ni ba yo aka meji ne meji to be nye fe ma treasure ni bo fuse bi dan ma to don ko denche ebu agba we me ma to don ko te shan cantonment etumi ni bi fe mi pe ale bi ne le mi ne ka gba wo meji mi no le ka meji agba we me le wo che meji yin ni to wo teshi do ko te cantonment etumi ni bi fe
ha mi no chumo pi eye gule ke am denche an bu fuse bi na ngbe tene eno ko ba da ku je lolo fo ye da ku je lo chumo senji an ke oba ni wo ti office ni daku wo kele gbe na ni won ya wo so ni o chami ni shika ni daku ma wo ni wo ko won ha bo gbeyan ke ni ko ngene bo adumo shi ni do mo jibo do mo jo chafuse ya ni ma gbone yin fuse bo chami ma brother chomi atani ka fuse na mi e ba fe ni atani mi ba manye do mi ebo ka se spray o ka se no o le no go ka se spray o chafuse ko ye shponu chumo mi o chafuse pa do bini ye shpomi o chafuse pa do se nyu lewe na dama no boy ka ye shpon sande pa do akash o chafuse pa do akash se nyu ni pa do nyu bini ye shpomi no boy ka ye shpon na bijibo ni lelo ya na ka bulek yami o chako mi my brother pe ko ka mi ko achemi o chomi ni o chami agbe mi neighbor o ju ona wo shigoji o ke fe gbe mani dulo o be de be no yo manche den cho wa kwa ke manche ba yin boye lo shiro ni wo to o ke bo ja ke afine ka ba manjana ko ba shoni ka ba manjanu e ja ke bi na ba de ne aya ko gbe nla lo aya ko ni somu na gbope si onupa ni no fi o ewo kumo ni no musuno ka ba mami won go boshi ka je menese o ka ba manjana ko ba shoni do ja ke manjano numo machine ni numo machine ke ko ba gbawe ka lenshi bo jinye ni to no le mene ni wo ni ji na yo mu e no ko wa shoni ye na yo mu je ka wa ki nyen ko wa ki agbawo mi ni wo ka ba na yo mu na ka wa shoni ye jemi ni ke na baba mi ni ke de mene ke ya kusu fe ni wa ga nyimba nya wa fe na yo mu na nye chao no ha nye wo wulo mi ka je na ka wo na nyi no nyi ba na nyi ba sumo kwa no ma sumo ni nke yuma wa bi ene ni wo kusu bi na o sa na kwa ni